hari abashakashatsi bakora ubushakashatsi bushingiye kuri siyanse bavuga ko umuntu wa mbere wabaye ku isi yabaye ku mugabane wa Afurika. Hari n'abajya kure bakavuga ko uretse n'ibi na Edeni ivugwa mu bitabo by'iyobokamana yabaye iherereye kuri uyu mugabane. Uyu munsi wa none Afurika ituwe n'abaturage miliyari imwe miliyoni 429 ibihumbi 656 n'abaturage 629. Aba baturage batuye mu bice bitanu bigize umugabane wa Afurika, harimo igice cy'iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, icyo hagati ndetse n'icy'amajyaruguru. Uyu munsi igice cya Afurika y'Iburasirazuba nicyo gituwe n'abaturage benshi. Iki gice gituwe n'abaturage miliyoni 445 ibihumbi 405 n'abaturage 666. Igice cya Afurika y'Iburengerazuba gituwe na miliyoni 401 ibihumbi 861 n'abaturage 254. Igice cy'amajyaruguru gituwe n'abaturage miliyoni 246 ibihumbi 232 n'abaturage 518. Igice cya Afurika yo hagati gituwe n'abaturage miliyoni 179 ibihumbi 559 n'abaturage 134. Igice cy'amajyepfo cya Afurika gituwe n'abaturage miliyoni 67 ibihumbi 503 n'abaturage 635. Reka noneho dutembereye mu mugabane wa Afurika, by'umwihariko turebe ibihugu bya mbere 20 bituwe n'abaturage benshi. Ibi biganiro bikurikira kuri Stone TV Show, naho njye ndi Emi Al, guhaye ikaze. Uyu munsi igihugu cya mbere muri Afurika gituwe n'abaturage benshi ni igihugu cya Nigeria. Iki gihugu gituwe n'abaturage miliyoni 218 ibihumbi 625 n'abaturage 385. Igihugu cya kabiri gituwe n'abaturage benshi muri Afurika uyu munsi ni igihugu cya Ethiopia. Iki gihugu gituwe n'abaturage miliyoni 121 ibihumbi 922 n'abaturage 416. Igihugu cya gatatu gituwe n'abaturage benshi muri Afurika uyu munsi ni igihugu cya Egypt cyangwa se Misiri. Iki gihugu gituwe n'abaturage miliyoni 106 ibihumbi 981 n'abaturage 48. Igihugu cya kane gituwe n'abaturage benshi muri Afurika ni igihugu cya Democratic Republic of Congo DRC. Iki gihugu gituwe n'abaturage miliyoni 96 ibihumbi 511 n'abaturage 548. Igihugu cya gatanu gituwe n'abaturage benshi muri Afurika ni igihugu cya Tanzania. Tanzania gituwe n'abaturage miliyoni 63 ibihumbi 931 n'abaturage 876. Igihugu cya gatandatu gituwe n'abaturage benshi muri Afurika ni South Africa cyangwa se Afurika y'Epfo. Iki gihugu gituwe n'abaturage miliyoni 61 ibihumbi 81 n'abaturage 76. Igihugu cya karindwi gituwe n'abaturage benshi muri Afurika ni igihugu cya Kenya. Kenya gituwe n'abaturage miliyoni 56 ibihumbi 645 n'abaturage 588. Igihugu cya munani gituwe n'abaturage benshi muri Afurika ni igihugu cya Uganda. Uganda gituwe n'abaturage miliyoni 49 ibihumbi 333 n'abaturage 704. Ibi bihugu 8 bya mbere bituwe n'abaturage benshi muri Afurika byihariye abaturage basaga 55% by'abaturage ba Afurika yose. Ibi bivuze ko ibindi bihugu 44 bisigaye kuri uyu mugabane ari byo bigabana 44% by'abaturage batuye umugabane wa Afurika. Ku mwanya wa 9 mu bihugu bituwe n'abaturage benshi muri Afurika hari igihugu cya Sudan. Sudan bituwe n'abaturage miliyoni 46 ibihumbi 342 n'abaturage 103. Ku mwanya wa 10 mu bihugu bituwe n'abaturage benshi muri Afurika hari igihugu cya Algeria. Iki gihugu kikaba ari nacyo kinini muri Afurika, gifite ubuso bunini kuruta ibindi.
Algeria gituwe n'abaturage miliyoni 45,753 n'abaturage 509. Igihugu cya 11 gituwe n'abaturage benshi muri Afurika ni Morocco. Iki gihugu giherereye muri Afurika y'Amajyaruguru gituwe n'abaturage miliyoni 37,945 n'abaturage 593. Igihugu cya 12 gituwe n'abaturage benshi muri Afurika ni Angola. Angola ituwe n'abaturage miliyoni 35,405 n'abaturage 423. Igihugu cya 13 gituwe n'abaturage benshi muri Afurika ni Mozambique. Mozambique ituwe n'abaturage miliyoni 33,413 n'abaturage 232. Igihugu cya 14 gituwe n'abaturage benshi muri Afurika ni Ghana. Ghana ituwe n'abaturage miliyoni 32,642 n'abaturage 373. Igihugu cya 15 gituwe n'abaturage benshi muri Afurika ni Madagascar. Madagascar ituwe n'abaturage miliyoni 29,434 n'abaturage 823. Igihugu cya 16 gituwe n'abaturage benshi muri Afurika ni Cameroon. Iki gihugu gituwe n'abaturage miliyoni 28,161 n'abaturage 144. Ku mwanya wa 17 mu bihugu bituwe n'abaturage benshi muri Afurika hari Ivory Coast cyangwa se Cote d'Ivoire. Iki gihugu gituwe n'abaturage miliyoni 27,974 n'abaturage 485. Igihugu cya 18 gituwe n'abaturage benshi muri Afurika ni igihugu cya Niger. Iki gihugu gituwe n'abaturage miliyoni 26,412 n'abaturage 604. Igihugu cya 19 gituwe n'abaturage benshi muri Afurika ni Burkina Faso. Iki gihugu gituwe n'abaturage miliyoni 22,313 n'abaturage 534. Igihugu cya 20 gituwe n'abaturage benshi muri Afurika ni Mali. Mali ni igihugu gituwe n'abaturage miliyoni 21,691 n'abaturage 72. Ibi ni byo bihugu 20 bya mbere muri Afurika bituwe n'abaturage benshi. Gusa nk'uko twabibonye, ntabwo kuba igihugu gituwe n'abaturage benshi biba bisobanuye ko iki gihugu ari kinini kurusha ibindi. Ibihugu binini kurusha ibindi kuri uyu mugabane wa Afurika biyobowe n'igihugu cya Algeria. Gusa urutonde rwabyo ushobora no kurusanga kuri channel Stone TV Show. Ndagushimiye cyane ukomeje gukurikira ibiganiro byacu. Ibi biganiro ubikurikira kuri Stone TV Show. Naho njye ndi Emi Al. Salam. Shalom.